Dragi gledatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u prijenos polufinalnih i finalnih utakmica ovdje na državnom prvenstvu u odbojci za osnovne škole. Na terenu 2 gledamo utakmicu Slavko Kolar Kravarsko i Plavi Sokol Slavonski Brod. To su polufinalni parovi za dječake. Gotov je prvi set, na terenu 2, Kravarsko vodi 1-0. Na terenu 2 je dosta napeta utakmica, bod za bod, zaista Kravarsko i Slavonski Brod. Kravarsko vodi 1-0 već u setovima. Ipak na terenu 2 idemo u treći set. 31-29, ako se ne varam, je rezultat nakon ovog drugog seta. Marin Držić Vidra ide u finale i čekamo ovdje, dakle u trećem setu ćemo saznati tko će u finale u utakmici između Kravarskog i Slavonskog Broda. I evo ga, Kravarsko nam je u finalu državnog prvenstva, igrat će s Vidrom za zlato, a Slavonski Brod će s Grdelinima u borbu za treće mjesto. Kravarsko je nakon napete utakmice u finalu, sa nam je Stjepan iz Kravarskog. Stjepane, živce što ste nam počupali. Kako je bila teška utakmica? Jako napeta. Bilo je baš zanimljivo, da. Kako je izgledao vaš put do finala? Je li su li bile teške utakmice na početku i u onoj grupnoj fazi? Na početku smo prolazili bez problema, ali ovo je bilo najnapetije. Čekaju vas u finalu prošlogodišnji državni prvaci, očekujete li istu zapravo napetost? Još napetije. Bod za bod možda čak. Vidjet ćemo. Sretno, čestitam na ulasku u finale, zaista ste nam priuštili vrhunsku utakmicu i sretno u finalu. Hvala. Evo, Kravarsko je još jedan finalist uz, dakle, Marina Držića Vidru. Marin Držić Vidra, Kravarsko u finalu. A za treće mjesto borit će se Slavonski Brod i Grdelini Kaštel Stari. Započinjemo s finalnim susretom na državnom prvenstvu u odbojci osnovne škole dječaci. U finalu se susreću ekipe osnovne škole Marina Držića, školsko sportsko društvo Vidra i osnovna škola Slavka Kolara Kravarsko, školsko sportsko društvo Slavko Kolar. Za osnovnu školu Slavka Kolara Kravarsko nastupaju 10 Stjepan Sokol, 3 Josip Ceković, 6 Darko Dugonjić, 5 Antonio Godinić, 11 Karlo Godinić, 13 Mihael Gršetić, 9 David Juvan, 8 Leon Kolarec, 2 Petar Kolarec, 7 David Posavec i 4 Stjepan Zlodi. Mentor Matija Ribić, voditelj Leon Levar. Suci na ovoj utakmici: prvi sudac Dinko Maslać, drugi sudac Paolo Markulin, zapisničarka Nika Gavranović. Sretno svima! Evo, gotov je i prvi set u finalnoj utakmici. Marin Držić Vidra vodi 1-0. Kaštel Stari je osvojio drugi set. Dakle, Kaštel Stari, Grdelini su nam brončani, a evo nam i
državnih, novih starih državnih prvaka. Osnovna škola Marin Držić ponovno je osvojila ovdje državno prvenstvo u odbojci za osnovne škole. Kravarsko, osnovna škola Slavka Kolara Kravarsko nam je druga. I evo da vidimo još naše zlatne i srebrne. Sa mnom su Stjepan iz Kravarskog i Dejan iz osnovne škole Marin Držić. Evo dečki, kakva je ocjena utakmice bila? Pa čestitam dečkima, fakat dobro igram, baš svaka čast. Pa oni su i stari državni prvaci, prošle godine su bili državni. Kakav je otpor pružali, kakvi su pružali otpor dečki Oni iz su Kravarskog? svaka čast, odlično su se borili, odlično su igrali i mislim bilo je teško, ali ipak smo pobijedili. Vi ste svi u Marinu Držiću odbojkaši, jel tako? Da. U Kravarskom Samo ja. samo se ti I nisi mogao baš sam ponijeti cijelu ekipu, nije to tako išlo. Evo čestitke oboma, vidimo se na dodjeli pehara i medalja. Nemoj biti tužan, srebro je zaista nekad zlatnog sjaja, ipak su oni stari državni prvaci, već su navikli. 6-7 godina za redom. 7 godina za redom, evo. Teško je razbiti tenis, možda 8 bude sretnija. Vidimo se do godine. Hvala vam puno dečki, vidimo se na dodjeli pehara i medalja. Stigli smo i do finalnog dijela ovog državnog prvenstva u odbojci za osnovne škole, a to je svečana dodjela pehara i medalja. Prije svega molim vas jedan veliki pljesak za izvrsnu odbojku koju su nam ove ekipe pružile. A za uspjeh su zaslužni profesori, tako da profesori stanite sa svojim igračima, a možete stati skupa s njima. Jer ste vi zaslužili medalju i pehar. Medalja za drugo mjesto ovog puta će podijeliti gospođa Ivana Orlić. A drugo mjesto ide u Kravarsko, osnovna škola Slavka Kolara Kravarsko, školsko sportsko društvo Slavko Kolar. Čestitke i hvala vam dječaci iz Kravarskog. Molim vas još jedan veliki pljesak za Marin Držić, školu koja nam je ponovno državni prvak. Sad vas molim da se sve ostale ekipe pridruže Marinu Držiću za jednu zajedničku fotografiju, ali usput zaplješćite, molim vas, jako i našoj tehničkoj komisiji, sucima koji su zaista lavovski posao odradili ovih dana kako bi sve prošlo u najboljem redu. I dok gledamo ove posljednje fotografije, želimo vas iz Hrvatskog školskog sportskog saveza pozdraviti, zahvaliti što ste bili dio ovog državnog prvenstva i poželjeti sretan put kućama. Do godine, lijep pozdrav!